Udah bobo belum? Belum, Bud. Kenapa emang? Lo juga belum kan? Iyalah, gimana mau bobo kalau yang gue pikirin belum ngantuk. Yang lo pikirin siapa emang? Ya lo lah, siapa lagi Ti? Masa emak gue? Ah lo mah, gombalan lo tuh makin parah tiap malam, Bud. Gue kagak gombal Ti. Gue cuma jujur doang. Tiap lo online, hati gue auto senyum. Jangan bikin gua baper deh, Bud. Baper gak apa-apa kali. Asal lo tahu ya, gue serius pengen jagain lo. Ih, Bud, ngomongnya jangan malam-malam dong. Gue jadi mikir nih. Mikir apaan? Mikir gue ya? Iya nih, tapi jangan GR dulu. GR dikit gak apa-apa kali. Yang penting lo kagak tinggalin gue di read doang. Kalau lo chat kayak gini mah, kagak bakal gue tinggalin, Bud.